kulturna baština Srbije, potencijali i na u ovoj diskusiji ćemo razgovarati o tome šta kulturna baština Srbije može da ponudi celoj ekonomiji, kulturi Srbije, turizmu i tako dalje i šta može ova naša baština koja je vrlo često skrajnuta ili loše održavana, što ima neke veze sa ponašanjem vlasti tokom socijalizma kada je sve novo bilo jako važno, a staro nije bilo toliko važno, staro je bilo simbol nečega prevaziđenog kapitalističkih ili feudalnih odnosa, a to nije bilo toliko slavljeno. Slavljene su bile nove pošte, nove zgrade, nove bolnice. Ako pogledamo stare razglednice iz 70. godina, 60. uvijek ćemo vidjeti da su na njima najnovije zgrade, a najmanje su tu prisutne neke palate i crkve koje su danas recimo na razglednicama u današnje vreme. Slavice, dobrodošli i vi. Upravo smo imali uvod, par rečenica smo imali kao uvod. Ja sam naglasio da je u socijalizmu jedan veliki problem s kojim su se najčešće sretali ljudi koje predstavlja Boris Mašić, naš gost koji je direktor Muzeja podunavskih Nemaca, odnosno crkve koja je postala Muzej podunavskih Nemaca u Apatinu, koji je fantastičan muzej, bio sam tamo pre godinu i po dana, skoro dve, i plod je njegovog angažovanja koje je zapravo potpuno besprekorno i fascinantno da jedan čovjek može da napravi razliku, što kažu Englezi. Dakle, mnogi ljudi su se napatili, podunavski Nemci su se baš jako napatili i njihovo nasleđe u socijalizmu. Sve novo je bilo vrlo popularno, često su, ako se sećate, u tim zemljama tipa DDR ili Mađarska ili Poljska, Češka, fasade su bile neuredne, nije se jednostavno to staro obraćalo puno pažnje, više se gledalo na novo. Sada, u zadnjih 30 godina, svet je fasciniran starim, mi ponovo otkrivamo svoju baštinu, ponovo otkrivamo spomenike, otkrivamo sve i svašta što je značajno za našu civilizaciju i kulturu, evropsku konkretno i konkretno na teritoriji Srbije. I imamo sa nama, evo prvi naš gost koji se uključuje, kao što sam rekao, Boris Mašić, koji je uzeo na sebe gigantski zadatak da prouči i sakupi i sistematizuje baštinu Nemaca u Vojvodini, takozvanih podunavskih Nemaca ili dunavskih Švaba. Pa Borise, ako nam možete reći nešto o svom naporu, kako ste jednu gotovo napuštenu crkvu ruiniranu pretvorili u jedan prelep muzej koji je iz polja deluje fotogenično, a unutra je pun bogatstva. Pa, što se tiče kulturnog nasleđa podunavskih Nemaca, njihovim odlaskom, znači kao posljedica Drugog svjetskog rata, oni su odavde delom se povukli, delom su posle logorisani i zbog te činjenice mnoga nemačka naselja su ostala napuštena, uništeni su svi kompletno kulturni objekti kulture podunavskih Švaba i jedino ono što je delimično preostalo posle masovnog rušenja nemačkih crkava po Vojvodini jesu upravo neki sakralni spomenici koji još uglavnom u većim gradovima postoje. Naš naum je bio od samog početka, od kad smo formirali udruženje Adam Berenc u Apatinu, jeste da sakupimo sve ono što još bilo moguće sakupiti od te baštine koja još uvek tako leži na sve strane, tako da kažem, uglavnom unutar crkvenih objekata. Sama crkva katolička, a to je i evangelička i protestantska crkva u Vojvodini, više nije u stanju da se brine o tim velikim objektima, pre svega crkvenim objektima, parohijama, kapelama i jednostavno one su izložene propadanju. Crkva je mišljenja da objekti koji ne služe svojoj duhovnoj funkciji više jednostavno nisu potrebni crkvi i oni jednostavno bivaju napušteni. Sami ne mogu da se brinu o tim objektima i oni ostaju potpuno napušteni. Država opet ima to mišljenje da
država evidentira te objekte, ali ne može da se toliko meša u same crkvene poslove, tako da uglavnom država ne uspeva da puno da uradi, iako bih htela, ja znam iz mnogih primjera da su čak i lokalne zajednice i mesne zajednice željne da nešto promene i da neke crkvene objekte koji su i kulturni spomenici u svakome selu, da nešto i urade za njih, da ih na neki način sačuvaju, da ih nekako obnove, da stalno postoje ta razmišljanja i kontakti koje imaju naravno mesne te zajednice sa podunavskim Švabama u celome svetu koji ovamo još uvek dolaze u velikom broju i zahvaljujući tim kontaktima ponešto se i napravi. Znači, uglavnom ono što je urađeno na tim bivšim nemačkim naseljima je uglavnom iz tih nekih privatnih i raznih donacija koje podunavski Nemci ostvare. Mi u Apatinu smo tu možda otišli najdalje, zato što smo imali veoma jako nemačko udruženje u samoj Nemačkoj, bilo je veoma aktivno, bilo je puno imućnih ljudi koji su hteli da pomognu svojim bivšim, svojoj staroj postojbini, kako ja to volim da kažem, i naravno i ostavljali su često i ne mala sredstva kako bi se neki objekti obnovili. Mi smo u Apatinu uspeli da obnovimo 2 velike crkve, znači sve iz tih privatnih donacija, da sredimo groblja, da obnovimo kapele, da jednostavno obnovimo parohijske kuće i da uredimo sav muzejski prostor i da ovde sakupljamo taj materijal koji je još ugrožen. Mi to radimo iz dana u dan, tamo gde nismo u stanju da sačuvamo, da pomognemo, tamo evidentiramo i pokušavamo stalno i u razgovoru sa crkvama da nam jednostavno dozvole da se pobrinemo za onim što je njima na neki način postalo teret. Možda to nije tako jedan standardni način da se ta kulturna baština čuva, to bi morale pre svega da rade crkve, pa zatim institucije države, ali jednostavno bili smo svesni ako mi sami nešto ne uradimo da će možda sutra biti kasno za neke stvari i ta procena se pokazala dobrim, zahvaljujući takvom nekom zalaganjem uspeli smo da sakupimo puno toga, da sačuvamo za budućnost i da prezentujemo. I sad dolazimo do onog momenta kako to naravno ta kulturna baština može da se valorizuje u neke turističke ili u neke razvojne svrhe, tako da kažem lokalne sredine, pa i tekako može. Znači, kulturni spomenici, pogotovo, kažem, eto, iz našeg slučaja to su objekti katoličke crkve, bivše nemačke župe ovde u Apatinu. Mi smo postali, tako da kažem, mogu slobodno da kažem, turistička atrakcija, jer to vidimo da već i sami ne možemo da više da sve zainteresovane goste koji dolaze da uslužimo sa tog turističkog aspekta, jer je interesovanje veliko. To nije interesovanje samo iz kruga stranaca, bivših podunavskih Nemaca, njihovih potomaka koji dolaze na ovo područje, nego nama dolaze sad već gosti sa raznih strana, udruženja iz Mađarske, iz Hrvatske, iz Rumunije, pa i same Srbije, grupe penzionera, raznih turista, gostiju, čak i gostiju koji ništa ne znaju u istoriji Vojvodine, u kulturi Vojvodine. Ovde imamo sad jedan fenomen u Apatinu i okolini da se dosta i naseljavaju stranci, tako da kažem, kupuju stare te objekte u selima kao što je Kupusina, Apatin ili Sombor i oni, to su turisti, uglavnom gosti iz Amerike koji su došli jednostavno ovde da žive, koji dovlače i dovode svoje goste i svoje prijatelje, tako da mislim da zaista treba ulagati u očuvanje kulturne baštine, bez obzira. Mi smo se pozabavili nemačkom kulturnom baštinom zato što je ona bila ugrožena. Isto to pokušavamo da uradimo i sa jevrejskom kulturnom baštinom u Apatinu ili sa romskom kulturnom baštinom, tamo gde jednostavno vidimo da postoji problem i gde postoji mogućnost da nešto učinimo, da nešto spasemo, da nešto sačuvamo.
tamo i činimo. Tako da to nije sad, mi bi to naravno učinili za svakog drugog kad bi videli da je ta baština ugrožena, bar na ovome našem području. I eto, to je neko naše iskustvo u tom poslu i ja se nadam da mi svaki dan bukvalno grozničavo pratimo tu situaciju i pokušavamo da na razne načine utičemo, sačuvamo, da prezentujemo, da otvorimo neke fondove, da to stavimo na internet, da kao što je sad slučaj sa katalogizacijom bibliotečke građe, sa sređivanjem arhivske građe, sa sređivanjem muzikalija, da to što više postane dostupno i gostima i turistima i na taj način i privučemo neke nove buduće goste i nove buduće stručnjake. Evo, jel me čujete? Da, čujem, da. Čujemo. Fascinantno je što ste rekli za veliki broj turista koji dolazi u Apatin. Ja sam mislio da će jedna od razvojnih šansi konkretno Vojvodine, ali i Srbije u celini, biti dovođenje ljudi koji su otišli ili proterani ili pobegli, koji su Nemci podunavski i takođe iz Izraela, turisti koji bi došli da gledaju šta je ostalo od jevrejskog nasleđa u njihovoj, da kažemo, prapostojbini, pošto prapostojbina, možemo reći da su oni vratili svoju prapostojbinu, ali došli su odavde i vrlo su zainteresovani. Recimo, Slavice, recite mi jednu zanimljivu stvar. Sam čuo da jako puno Izraelaca dolazi konkretno u Zemun da vidi sinagogu gde je bio rabin Alkalaj koga je slušao, jel tako, otac tvorca cionizma, i onda oni kažu da je zapravo ideja o Izraelu rođena u Zemunu, da je rođena u današnjoj Srbiji, i kad su Srbi mogli da naprave svoju državu nezavisno posle 500 godina turskog vladanja, onda i Jevreji mogu da naprave posle 2000. Koliko je ta Zemunska konkretno nije više u Vojvodini, Zemun već 80-90 godina je u centralnoj Srbiji, pripada Beogradu, ali je istorijski bio u Vojvodini. Mnogo sinagoga je srušeno posle Drugog svjetskog rata, čak ni okupatorske snage. Ustaše su dosta dobro uradile, ali ni Nemci ni Mađari nisu srušili toliko koliko su srušili nove vlasti srušile. Čak nisu ni napravile ono što su u Subotici i Novom Sadu napravili koncertne prostore i kako možemo mnoge od tih devastiranih objekata, da kažem, ove dvorce Srbije koje smo radili, ceo jedan projekat cele godine, imamo i sajt koga sam ja uređivao, pa zatim te stare crkve, vidimo da mnoge stare nemačke crkve, eto prođem kroz Putince pa tamo, prelepa crkva, uđete unutra, ona se raspada, isto tako na Fruši, mislim da u Banoštoru ima jedna lepa pored puta koja je pao krov. Sinagoga u Apatinu takođe jedinstvena koja ima naopako, ono kao ogledalu. Nekako šta možemo da uradimo da bismo i mi postali svesni svoje sopstvene baštine, naši građani da postanu svesni, a takođe da to bude i jedan turistički proizvod, da možemo od toga, Italijani uzimaju milijarde, samo što ljudi dolaze u njihove gradove da vide nešto što je izgrađeno pre 500 godina. Zašto mi ne možemo da uradimo makar jedan delić toga? Mislim da mikrofon. Mikrofon je gore desno pored ovog crvenog što piše napusti. Ne znam da li ga nalazite. Tu sam. Ali čuli ste. Dobro večer, da. Dobro večer. Meni je veliko zadovoljstvo, već nekoliko puta smo Boris i ja na sličnim skupovima i ja stvarno
bih htjela prvo da kažem koliko je neverovatno značajno to što on radi i njegov tim, jer je to zaista ona prava borba za baštinu. To nije improvizacija, to nisu ad hoc akcije, to nije nešto što se tako ugasi, rasplamsa se pa ugasi. On je neverovatan borac za u duši jedan pravi zaštitar i više od toga. Zapravo on oživljava to nasleđe koje je nekako zamrlo ili ono što u ovome što sve govorimo, znači uvek govorimo o potencijalima. Da bi potencijal postao nešto što je važno za razvoj, potrebni su ljudi kao što je Boris, kao na primjer tim naš koji je to ste propratili u petak, predao nominaciju za svetsku baštinu za kulturni predeo Bača, jedno dugo uporno bavljenje i stizanje do proizvoda. Puno je nasleđa, ali nekako treba da se organizujemo da damo puni doprinos. Najčešće ljudi uglavnom se žale što je to tako, ali zaista ne zavisi to baš i da ne zavisi od nas. Kako da kažem, svi mi, Boris je mogao reći to je strašno i propada i ja se sad njemu obraćam zato što stvarno neverovatan je posao taj koji je. Znači, ja radim u Pokrajinskom zavodu i Pokrajinski zavod je nadležan za Apatin i to sam i nekom ranijom prilikom rekla. Sada je gotov predlog za stavljanje pod zaštitu sinagoge u Apatinu, tako da će pomalo i te crkve, evangelističke crkve, crkva Nemačka u Bačkom Novom Selu je takođe planirana stavljanje pod zaštitu. Znači, ono što je zadatak svih nas jeste kontekstualizacija nasleđa. Znači, da ono dobije neko svoje mesto, ako je to jaka zajednica, kao što je u Bačkom Novom Selu bila jaka nemačka zajednica. I neverovatno zanimljiva ta priča, neki ljudi koji su ostali i ti muslimani koji su došli, kako su oni stvorili tu neku lokalnu kulturu. To je recimo jedan divan primer i tu imamo dvorac koji je opet zanimljivo dvojno vlasništvo, nemačko-srpsko i jedna zanimljiva priča o industrializaciji i sada ide jedna aktivnost ka njegovom pretvaranju, adaptaciji u Dunavski informativni centar. Znači tu imamo dvorac, o čemu ste vi pokrenuli tu inicijativu, imamo sponu sa nemačkim nasleđem, odnosno nasleđem te jake i napredne zajednice i mislim da su to sada prave priče da ukrštamo svoje kapacitete i da probamo na nekim mestima da objasnimo te fenomene istorijske i tu ljudsku sudbinu. Nekako, ja nisam sklona tome da generalizujemo, svi su stradali, znate, uvek neki narodi stradaju, da ne kažem, u toj našoj istoriji previše je stradanja, ali ta kultura koju su nosili te nemačke zajednice, jevrejske zajednice, ali isto tako, kažem, razvijene su i šokačke zajednice, srpske i tako dalje, kako mi sad svi pravimo tu neku zajedničku kulturu i šta to možemo ponuditi. I mislim da treba zasukati rukave, to je jedina poruka i nekako pokušati da to što vredi, upravo te vrednosti što imamo u Zemunskoj sinagogi, te priče zapravo da ih brendiramo i da dovedemo ljude da to vide. Znači što više ti priča obradimo, što više budemo imali tačaka na koje možemo da vodimo naše turiste, a sigurno neće niko samo zbog Apatina doći, neće niko doći samo zbog Bača, ali mi kad se umrežimo, pazite, Apatin je toliko blizu Bača, znači mi možemo, Sombor i tako dalje, mi moramo razmišljati razvojno i da se povezujemo, da jednostavno to što imamo svoje vrednosti umrežimo. Mislim da je to sad sledeći korak, znači tačkasto delujemo i delujemo umreženo i onda ne može da ne dođe dobar rezultat.
Recite mi, Slavice, hteo sam vas isto pitati jednu stvar. Kod vas u komšiluku, jel tako, ovdje se nalazi kuća Bana Jelačića, koja je jedan jako lepi primjer kako je, dok čekamo Darka Polića, jako lep primjer kako je jedna kuća, ne cela, ali veći njen deo pripao Hrvatskoj zajednici, postala je spomen kuća. U nju su uselilo, čini mi se, i Hrvatsko nacionalno vijeće u Vojvodini. Takođe, jako lepo obnovljena spolja, ploča je očišćena, jako se lepo vidi, upaljivo je tako te jarko-plave boje. I ja sve vreme od 2001. godine, od kad se Exit održava na Tvrđavi, kad god prođem, ja ljudima kažem, znate li da je ovo kuća Bana Jelačića, onog istog što se nalazi u Zagrebu na glavnom trgu i onog istog što je pesma Ustani Bane, Hrvatska te zove. I kad dođu hrvatski turisti i drugari, ja im kažem, ne znam da ste znali, ali čuveni Bana Jelačić sa glavnog trga, evo baš se ovde rodio i onda čak ni oni, mnogi ne znaju, možda znaju samo taj mali podatak da je on iz Petrovaradina, a možda i ne znaju, možda samo znaju njegova dostignuća tokom života. I ja sam slučajno bio uvek entuzijasta za te stvari, pa sam uvek učio te podatke i prezentovao ih ljudima koji dođu, ali mislim da je sad baš trenutak da tako mnoge stvari koje su jako dobre, na Petrovaradinu se jako lepe stvari dešavaju, jako lepo su urađene kako se zove, fasade i sve je lepo obnovljeno, da aktiviramo te priče sa Rabinom Alkalajem, sa Banom Jelačićem, sa mnogim zanimljivim ljudima. Eto u Apatinu imamo jako puno zanimljivih ljudi u Subotici, odete u Peštu pa vidite trgove i ulice koji se zovu po znamenitim Mađarima koji su iz Subotice napravili karijeru u Pešti, a masa naših ljudi uopšte ne zna da su oni poreklom iz Srbije. Šta sam hteo reći, lepe stvari su se desile, ali koliko mi možemo još učiniti što se tiče brenda, koliko možemo tih zanimljivih priča naći po celoj Srbiji i prezentovati ih turistima kojima to nešto znači. Eto konkretno, bio sam u Belogradčiku pre tačno godinu dana i tamo na Tvrđavi u Belogradčiku, to je pored granice sa Srbijom, oni spominjali njihov veliki junak, veliki bugarski junak, Hajdut Velko. Hajdut Velko, to je što bi mi rekli Hajduk Veljko Petrović. Hajdut Velko Petrov je njima super junak i oni ga vole. Da li bi tu trebalo napraviti neki co-branding, na primjer, da se sa srpske i bugarske strane granice turisti dovlače u drugi deo, da kažu, kao ako volite Hajduk Veljka, imate u Zaječaru, Knjaževcu, gde god, Belogradčiku, imate sva mesta koje on pohodio, kuće, spomenike i to. Da li smo mi preskromni? To je znači moje suštinsko pitanje. Da li smo mi preskromni i mislim uvek da nemamo mi baš toliko šta da pokažem, pa se onda i ne trudim. A zapravo kad malo zagrebemo ispod površine, vidimo da imamo mnogo toga da ponudimo i da bi ljudi došli, evo kaže Boris, dolaze ljudi iz cijelog sveta, iz Amerike, kupuju u kupusini kuće, prave, ne znam, salaše ili šta već rade, prave ugostiteljske objekte i zovu prijatelje. To je fascinantno, to je jedan divan obrt koji nismo očekivali. Ja sam fasciniran da je on površi. Samo da vas prekinem, to možemo da zahvalimo jednoj malo apsurdnoj stvari, da imamo Liberland ovde koji nam dovozi strance sada u velikoj količini. Da, Jedličko, ja sam napravio intervju sa Vitom Jedličkom, on je vrlo simpatičan lik, zanimljiv, eto taj Liberland nekako nije postao to što su mi poslali slike da će se graditi, ali svakako je zanimljivo i ljudi dolaze. Slavice, izvolite. Pa znate šta, postoji nešto što je jako vredno pažnje i to su čak se stavlja na listu svetske baštine, a to su itinerari, znači to su kulturne rute. Mislim da je jako važno, mi smo se malo uključili u rutu romanike recimo, onda učestvujemo naravno u tim ostalim rutama i vinskim i tako dalje, ali upravo te istorijske priče, odnosno oni znači fokusiraju se na određenu temu i vode ljude koji mogu tu temu da, mislim da je to isto kvalitetno, turizam tog opšteg pojasa gde vam tovare te
informacije, čini mi se da je malo i demode, ja se vi nakon treće crkve umorite i više ne pamtite ni odakle, ni ko je gradio, ni koji kralj. Mislim, banalizujem naravno, ali meni se čini da taj turizam specijalnih nekih specijalnog karaktera jeste naša šansa. Mi sad kad smo predavali nominaciju u Parizu, direktor odeljenja za nominacije Italijan rekao: Srbija je prekrasna zemlja, Srbija ima jako lepo nasleđe, kvalitetno nasleđe. Znači, neko sa strane vama odmah nakon pozdravne reči kaže koliko je značajno vaše nasleđe, a mi jesmo, ja ne znam da li je to skromnost ili negde smo pogubili samopouzdanje u ovim nesrećnim vremenima, nešto se desilo da jednostavno ne verujemo sami sebi, nekako uvek kad dođe sa strane, to ljudi bolje vide. I mislim da moramo da se, upravo to radimo rute, da radimo te narative kao što su, ako je to upravo to mitski junak ili vrsta nasleđa ili izgubljeni tragovi. Mislim da je bilo zanimljivo ono, recimo priča o nekim Špancima koji su živjeli pa otišli, nestali, takve neke priče, Grci, uopšte jeste istina. Recimo mi nemamo kulturu dovoljnu spomenika. Vi kad odete, evo ja sam sad bila u Segedinu, pa to se ne može prebrojati koliko oni imaju spomenika. To je nemoguće, to je za svakog ćoška neki je novi lik, to je neverovatno, to su, ja verujem stotine, ne mislim možda preterujem, ali to što je moje oko dobacilo, to je neverovatno. Mi toga nemamo, malo toga imamo. Sad u recimo Apatinu ili ne znam šta, neki su tu ljudi zanimljivi, živeli, vezani su za to i mislim da bi bilo zanimljivo ići u tom pravcu da se obeležavaju kuće u kojima su ljudi povezani istorijski, da se rade neki spomenici i tako dalje. Nekako bi onda više ukazali na značaj tih mesta, na njihovu prošlost i tako. Tako da ima puno načina, meni se čini samo da nismo dosta dobro organizovani i da jednostavno moramo, ovo što kažem, mi koji tačkasto radimo, moramo se umrežiti kako bi podržali jedni druge i kako bi došli do tog željenog rezultata. Mi imamo šta da ponudimo i imamo, eto, hvala Bogu, ljudi dolaze i dolazit će sve više i više. Mi idemo u tom pravcu da privučemo veliki broj turista. Ako bi to bilo sreće da se skorije upiše, to su neverovatni broj ljudi dolazi sa istoka, iz Japana kao fanovi novih upisanih dobara. Tako da nas čeka sasvim sigurno neko uvećanje broja turista, ali treba sačekati, treba iskoristiti njihov dolazak, treba to nekako poentirati, kako da kažem, ne da oni spavaju u Novom Sadu i da dođu tu i popiju kafu, nego da upravo ostanu malo, nešto da im ponudimo, da jedni druge ispomažemo. To je nekako moje duboko ubeđenje i mi smo stigli ovo što smo radili kroz umrežavanje i kroz podršku ljudi jedni drugima. Hvala vam. Hteo sam baš na to se osvrnuti. Recimo, ja sam još pre 20 godina predložio da se u Novom Sadu napravi, na primer, eto tu na ulasku u Zmajovinu, neki spomenik, pa kao Einstein, Albert Einstein i Mileva Marić zajedno, pa da kažemo, eto, baš Einstein je ovde. Mislim, neću sad da ulazim u teorije zavere, kako je zapravo Mileva sve to matematički uradila, Einstein je bio glup za matematiku, pa tako dalje. Uopšte nećemo o tome, nego jednostavno dovoljno fascinantna ideja da je Albert Einstein, koji se smatra jednim od sigurno... Zeti novosadski, pa da. To je novosadski Zeti, da žive ovde i da je nosio decu na krkače i da su govorili ovo je ludi Marićev Zeti i tako dalje. Baš je smešan sa svojim frizurom i tako dalje, tim običajima njegovim nemačkim, švajcarskim, gde ih je pokupio. A još jedna stvar koju sad predlažem turističkoj organizaciji Mitrovice, odakle sam ja, je da se, što kažete Segedin, ne možete prebrojati čak i one casual spomenike, devojčice Sedina, mislim, onako da kažemo,
nevezane za neke određene ličnosti koje su znamenite, nego eto tako spomenici skulpture i u Bratislavi skulptura vatrogascu. Da, Bratislava puna. Da. A evo, moja ideja je bila da se, na primjer, u Mitrovici koja je dala 10 rimskih careva, dobro, taj broj možemo divaniti oko njega, ali kao 10 rimskih careva i ne znam koliko svetaca, Sveta Anastasija. Ja kad sam bio u Latinskoj Americi, tamo su bili oduševljeni idejom da je Sveta Anastasija iz mog grada i kao pa sigurno imate neko veliko svetilište i sa neke spomenike i šta ja znam i sigurno dolaze stotine hiljada ljudi. Ja sam rekao ne, mi nemamo ni jednu, ni statu, ni crkvu posvećenu njoj, ni ništa, ni jedan mali oltar, a verujte mi kad bismo to imali samo kad... Naravno, eto verskog turizma, eto. Pa da, toliko je bilo tih svetaca, toliko je bilo rimskih imperatora, samo kad bismo njih natačkali, što kažete, po gradu, po Mitrovici, pa već bi to bilo potpuno fascinantno za turiste i da se već se on brandira, jel tako, grad kao taj rimski put, jel tako, kao Srbija ima najviše rimskih careva posle Italije, ako gledamo tako. Mislim, tu baš postoji jedan neiskorišćen potencijal. To je čist brend, kao i ti šlemovi i sve to, to su sve unikumi. Znači, ako ti imaš nešto što drugi nema, ti si u velikoj prednosti i moraš to iskoristiti, tu nema šta. Tako je. Ja mislim da nas baš uništava ta naša skromnost i mogu reći da bismo morali onako vrlo ozbiljno pristupiti tome uz te nove tradicije, da kažem, a nove tradicije kad kažem mislim Exit festival ili šta ja znam, gde ljudi dolaze da bi učestvovali, ostavili novac, jel tako, videli nešto lepo, da ovim trebamo predstaviti i neke stare, a još najbolje u nekoj kombinaciji. Borise, jedna situacija iz razgovora pre godinu i po dana mi je upala u oči. Očigledno se pravoslavna crkva kod nas, čak i kad nema pravoslavnih vernika na nekom mestu ili ih ima jako malo, onda pravoslavna crkva obnovi te hramove, čak i ako su ljudi proterani ili pobijeni u nekom ratu, čisto iz te neke nacionalne, iz nacionalnog ponosa, pa se ti manastiri i crkve u Hercegovini, Krajini, šta ja znam, koje su spaljeni bili, pa se ponovo dignu. A katolička crkva nekako stvarno deluje kao preduzeće. Znači, oni će pre sagraditi nove crkve u Latinskoj Americi ili Africi, koja se najviše povećava po broju vernika, a sad to što su propali vernici po Vojvodini, pa i crkve više im ne trebaju, ili protestantske, da kažem, evangelističke, kao, eto, nema ih tu nešto puno, pa sad investirat ćemo više u Afriku. Znači, onda to pada na nas, onda ne možemo mi sad zvati Vatikan da nam pomogne ili zvati kongregaciju luteranskih crkava da nam pomogne oko crkve u Putnicima kad oni grade crkve u Gani, jel tako, to je njima bitnije. Ako samo kažem ovaj podatak da je od 45. do danas u Vojvodini srušeno do temelja 62 velike crkve i preko 200 malih kapela ili malih crkava, tako da kažem, i plus još 60 sinagoga koliko je uništeno gubitkom ovakvog, kao što sam već jednom rekao, kulturni resurs je nenadoknadiv. Ovo je već nenadoknadiv gubitak za kulturnu baštinu Vojvodine koji je uništen, koji je netragom nestao. Ono što je još preostalo, malo što je preostalo, nekoliko sinagoga i nekoliko tih nemačkih crkava koje su ili porušene ili delom srušene ili uništene, postoje različita razmišljanja. U nekim naseljima je bilo pokušaja da te crkve preuzme pravoslavna crkva. To je jako teško išlo, na kraju je pravoslavna crkva to nevoljno prihvatila, ali u prvom momentu čim su mogli, počeli su graditi svoju crkvu i ovi objekti su ponovo bili napušteni. Crkva u jednom selu nije sad samo verski objekat, to je i kulturni spomenik, to je i odraz tog sela, to je vizura tog sela, to je veduta tog sela
i bez jedne takve crkve selo ostaje bez svoje vizure, bez svoje vedute i mnogo sela je na taj način i narušeno. Znači, potrebno je obnavljati ono što je još preostalo, da ta sela, da ostane ambijentalna celina tog sela, da to ostane koliko toliko prisutno i u vizuri i u konfiguraciji toga sela. Ali ta crkva nije sad samo objekat koji je u tom selu, to je i umetnički objekat, to je baština različitih umetničkih dela, to je zanatstva, znači svega onoga što te crkve što jesu. Naravno, to isto mislim i za dvorce i za sve one druge objekte koji su u Vojvodini trenutno veoma ugroženi često. Kažem, to je jedan nenadoknadiv gubitak svakog objekta, gubitak svake celine. Mi imamo taj problem u katoličkoj crkvi što oni jednostavno sami sveštenici uklanjaju delove crkava, poklanjaju, raznose inventar, mobilijar, uništavaju biblioteke ili ih jednostavno zapuštaju i ne brinu se dovoljno njima o arhivskoj građi. Znači, niko nema dovoljnu kontrolu, pa nažalost čak i Zavod za zaštitu spomenika, niti bilo koja druga institucija, ono što se dešava unutar samih institucija i ja to naravno pratim jer me to i interesuje, pokušavam da evidentiram šta se gde nalazi, šta gde je ugroženo, šta gde pratim situaciju već 20-30 godina, bio sam svedok strašnih stvari, uništenja od miniranja Prigrevačke crkve 1991. godine, spaljivanja, dizanja u vazduh, pljačkanja, pa i onoga što se unutar same crkve, unutar tog zatvorenog sistema dešava, jednostavno uklanjanje predikaonice zato što im smeta ili izbacivanje nekih delova. Znači niko nema pravu kontrolu nad onim što se dešava i nad nestankom te baštine, odnosno tog velikog nenadoknadivog resursa kojeg mi imamo i gubimo svaki dan. I to je ono naše, ono što mi pokušavamo da tamo gde ne možemo da recimo da utičemo na nestanak nekog kulturnog spomenika, mi evidentiramo, fotografišemo, pokušavamo da sačuvamo podatak, ako ništa drugo, onome što je nestalo i što je izgubljeno. Ali kad čovek se zaista konfrontira sa time i uvidi šta je to sve što je nažalost već netragom nestalo i što se više nikada ne može obnoviti, to izaziva jednu ogromnu frustraciju, jer radi se o jednoj ogromnoj baštini koja je mogla biti veliki resurs i turistički, ali i razvojni resurs ove Vojvodine. Potpuno se slažem. Evo sad sam bio pre 3,5 godine na moru, malo neobičan izbor za morsku destinaciju, ali u Kaliningradu. Taman kad je bilo to svetsko prvenstvo u fudbalu i išli smo i u Rigu i Riga je prelep, savršeno očuvan grad i Jurmala koja je letovalište tamo pored Rige, carsko letovalište rusko, ali za aristokratiju letonsku i rusku i nemačku koja je živjela tamo, velika nemačka zajednica i jevrejska. U Kaliningradu su pravoslavne crkve, odnosno protestantske crkve su preuzeli pravoslavci i sad vidite crkvu koja je očigledno nemačka i od crvenih cigala i gotička, ali se zove recimo Hram Svetog Sergeja Radonješkog. I one su jako lepo sačuvane. Mislim da su mnogo bolje prošle nego crkva u Banoštoru i Putincima koje svi zaobilaze. Ne znam zašto mi, važe pitanje i za Slavicu, zašto mi ne možemo da uzmemo iskustva drugih zemalja koja su, recimo eto konkretno u Istočnoj Evropi, nisu oni nešto bogatiji od nas. Ne mogu da prihvatim ideju da su dvorci u Mađarskoj, Rumuniji ili Belorusiji, na primer, da su oni toliko bogatiji od nas, da su njihovi dvorci u savršenom stanju, da su mogli u Gdańsku, Minsku, Carskom selu, pored Sankt Peterburga, ali tako, Varšavi, Drezdenu, a dobro, ajde, sad već istočni Nemci su postali deo jedne vrlo moćne države, ali tamo su napravili replike svega što im je srušeno. To je izgledalo tužno 1990. godine na mnogim mestima, sada su tu replike. Da li mi možemo da skupimo hrabrosti da sve to što je srušeno, ne baš sve, ali kažem svako postupno, veliki je to novac, mislim da bi se on vratio ako bismo mi napravili sve to što je srušeno nekako replicirano
Mislim da ljudi kao što kad dođu u Varšavu ili dođu u centar Minska ili kad dođu u Dresden, oni neće reći, pa da, ovo je replika one crkve Bogorodičine, nego će reći da, to je ta crkva sad vremenom, jel tako, cela Varšava je zapravo replika. Da li bi to bio jedan ovako propulzivan način da obogatimo i našu zemlju i da napravimo veliki turistički potencijal, da dođu i filmadžije iz drugih zemalja, jel tako, da snimaju tu, što ne bi snimili ove scene koje se dešavaju u, nemam pojma gde, da kažemo, u Berlinu, što ih ne bi snimili u Beogradu i Subotici i tako dalje. Znači, imamo neverovatne potencijale, a mislim da ih ne koristimo i, evo, hteo bih da čujem vaše mišljenje pred kraj ovoj ideji replika. Mislite da bismo mogli napraviti? Pa znate šta, ja mislim, pošto jako puno nasleđa još čeka da se obnovi, mislim da smo odgovorni prvo prema tom nasleđu koje se nalazi u lošem stanju. Recimo, ne znam, prolazite tu da li Tovariševo ima neverovatno lepu crkvu, to je prosto nemačka crkva. Meni se čini da više truda treba uložiti da se počnu obnavljati i koristiti te crkve. Ukoliko nema vernika, njih je sve manje, naravno, ili te nemačke populacije, onda, ja sam još 2009. i bila u Canterburyju, bio je prvi to skup o religijskom nasleđu gde se pitalo šta sad s nasleđem. Jednostavno, ljudi ne idu više u crkve i šta ćemo sa njima. Kako ih možemo, to je velika tema severne i zapadne Evrope, šta u crkvama koje više nisu, a one su i romaničke i iz 12. 13. veka, jednostavno više ljudi ih ne koriste. I onda se otvorila jedna velika tema šta u njih staviti. Mislim da mi sada pre nego što dođemo na temu replika, koja je naravno dobra ideja, trebali bi se nekako potruditi da popišemo sve to što je sklono padu, što je naprosto otvoriti tu temu koja je velika, da kažemo mi nećemo dozvoliti da ovo nasleđe propadne. Te crkvene zajednice nema šanse da to urade zato što jedan sveštenik, na primjer, je zadužen za 5, 6, 7 mesta u kojima ima te crkve koje su u takvom jadnom stanju. Tako da, mislim da je ta crkva u Obrovcu, a u Tovariševu je, recimo, sklon je toren da padnje i tako dalje. Znači, mi imamo i tih fizičkih opasnosti da će pasti neke građevine, oštetiti nekoga, do toga da se odlično je sada Boris govorio, to hram, to je jedna njegova namena, ali to su simboli, to su kulturne institucije i tako dalje. Mi se borimo u Deronjama, to ćemo vas zamoliti da nam pomognete, jer je tu sjajna crkva i Deronje su izuzetno interesantno mesto isto za ovu svetsku baštinu. Tako da ove crkve što ih imamo, što prokišnjavaju, što imaju određene probleme, trebamo da za njih da se pobrinemo, a da opet istovremeno vidimo šta je to brend od tih koji su srušeni, pa da vidimo šta bi značilo da se obnove te crkve koje su ljudima bile, što kažu, pri srcu i da vidimo šta bi najbolji efekat postigao. Mi svakako, ovo je stvarno grozan podatak koliko je tog nasleđa srušeno, to je prosto neverovatno, to je civilizacijski jedan, kako da kažem, obračunavanje, što kaže, sa nasleđem, tako da odgovorni smo to što je još ostalo, da nađemo način kako da mu pristupimo, jer to je isto to ugroženo nasleđe kojim se vi bavite i na koje skrećete pažnju. I onda da vidimo paralelno sa time ko je jako tužan što je nešto od crkava nestalo, pa da se vidi na koji način se mogu podići lakše i jeftinije možda sačuvati ovo što je preostalo, a to su velike investicije za podizanje crkava, naročito su to reprezentativni objekti. Vi sada sa ovim poskupljenjem rada i materijala možemo govoriti o milionima evra koje su možda potrebne da se podigne neki novi hram. Tako da mi ćemo svakako i kao institucija Pokrajinski zavod pomoći u tom poslu zato što to je naš zadatak i ima zaista i to što smo već pomenuli, te crkve, one na naše oči
nestaju, tope se, kako da kažem, ipak je naša dužnost da to ne gledamo kao neku, u Bačkom Novom Selu je razmatrano da u toj crkvi se bogosluži i pravoslavni i katolici i da se u stvari to bude dodatni motiv da se uloži u taj objekat. On je neverovatno lepa unutra građevina, onda bi mogla biti prostor za koncerte. Te zajednice traže neke, pazite, mi imamo zapuštena sela, kultura je pala na realitije i na, mislim, jednostavno te crkve, nekako mislim da bi bilo dobro da se nađu sredstva da ti hramovi, ako nemaju više vernika, postanu neki, upravo vi ste crkvu, jel tako, pretvorili u arhiv, prema tome može biti neki odgovarajuća namena koja će čestito da služi memoriji. Ja bi samo dodao, ako smem još nešto, jedan dobar primer, pozitivan primer kako je to urađeno u Rumuniji. U Rumuniji imate deo u Erdelju, u Transilvaniji, tamo su nekada živeli Sasi, koji su se naselili još u 12. 13. veku i to su takozvane, u svakom tom malom selu su bile takozvane crkve tvrđave. Za vreme Čaušeskua sav taj narod nemački je iseljen iz tih sela i sela su ostala potpuno pusta. Sada oni revitalizuju te crkve tvrđave tako što u njima grade razne institucije za decu, za hotele, znači pretvaraju bukvalno te crkve u razne kulturne objekte i objekte kulture i turizma. I to je neverovatno da čak u najzabačenijim selima po planinama, brdima sada oživljavaju ne samo crkve tvrđave, nego oživljavaju i napuštena sela, jer su tamo i kompletna sela napuštena. I naravno tu i Nemci puno i ulažu u to, ali nešto slično bi se moglo uraditi i ovde. Znači u svakoj od tih napuštenih objekata bi se nešto moglo uraditi. Recimo u Koluckoj crkvi bi se mogao napraviti neki vizitorski centar, pošto je to prvo naselje nemačko na koje se nalazi na ulazu, bivše nemačko naselje na ulazu u Srbiju. Znači moglo bi se od svake od te crkve napraviti neki objekat kulture, makar neka galerija, sve sa ciljem da se sačuva enterijer, da se sačuva arhitektura tog objekta, da i prolaznici koji prolaze tim selima mogu da zastanu. Koliko puta recimo u Tovarišu, u Obrovcu, u tim mestima čovjek bi deo da uđe, da pogleda crkvu, da vidi, ali jednostavno ne može zato što je objekat zatvoren. I jednostavno to treba i u saradnji sa lokalnom zajednicom i sa kompletno društvo da se uključi u taj projekat i naravno i oni neki koji su zainteresovani, podunavski Nemci koji jesu uvek zainteresovani za obnovu tih objekata. Ja imam jako puno kontakata sa njima i naravno oni mi dolaze, pa zašto ne možemo mi u Obrovcu nešto da pokrenemo. Recimo u Bačkom Magliću je jako dobar primer sada gde je lokalna zajednica prepoznala vrednost te evangeličke crkve i oni su sa Nemcima zajedno rade, bore se za taj objekat koji je već s polja potpuno obnovljen. Radi se o jednom zaista impozantnom objektu, impozantnoj evangeličkoj crkvi i eto zajedničkim snagama ipak nešto urade. Mi smo i obećali odavde iz Apatina, pošto imamo jednu veliku protestantsku biblioteku i arhivsku građu, da ćemo im urediti muzej u toj crkvi, da ćemo im doneti koju Bibliju protestantsku, dokumenat, bilo šta što možemo da izdvojimo iz našeg fonda, da bi eto i oni dobili neki mali muzej koji će naravno biti onda atrakcija i u selu i za sve prolaznike. Znači može se to uraditi, postoje recimo i u Nemačkoj je veoma veliki problem ogromnih manastira, samostanskih crkvi, oni imaju problem šta sa tim objektima, smišljaju, dovijaju se svašta, prave biciklističke ture od crkve do crkve i razna čuda ne bili nekako živeli. Znači to je generalno problem u celome svetu, postaju problem i kulturni spomenici, a naročito u zemljama koje nemaju dovoljno para, gde ne može to tako da se reši, ali uvek može nešto da se uradi, samo treba i malo volje i malo zajedništva i malo komunikacije između i moglo bi se puno toga uraditi još. Izvinjavam se što sam malo govorio. Naprotiv, ovo je bilo jako dobro.
Što sam hteo još reći, ono što mene zapravo pogađa je i da i dalje nekako kod Srba, da tako kažem, u smislu građana Srbije, i dalje postoji jedna fascinacija ka novom. Iz nekog razloga mislim da sam više video slika na Instagramu i Facebooku koji su snimljeni u Beogradu na vodi, koji je novo sagrađena atrakcija Beograda, nego sa Kalemegdana. Mislim da više turista voli da ide u Dubai koji je i Abu Dhabi koji su tako novi i šljašteći nego što vole da idu u Madrid. Iz nekog razloga mislim da kod nas treba napraviti jednu edukaciju od malih nogu, da se cene starine, da se ljudi nauče da nije samo najnovije i najskuplje najbolje, nego da uživaju u toj patini. Sećam se kad je, mislim, Serena Williams sve vremeno 98. godine došla još kao jako mlada, neki turnir u Moskvi, a Moskva je bila onako još prilično u Jelcinovo doba ruinirana i siromašna, iako je bila puna milionera i svega. Onda su je pitali šta ona, kako se osjećala u Moskvi i šta je videla i šta je ostalo u pamću. Ona kaže, videla sam, kaže, da ima puno starih automobila. I onda su je pitali, pa dobro, jesi još nešto videla osim starih automobila? Kaže, pa to mi je najviše upalo u oči. Znači, džaba Crvenog trga, džaba njoj. Mislim da smo mi se nekako amerikanizovali tu ili dubaizovali i da smo postali fascinirani tim novim i materijalnim, a da je ceo svet, čak i Kinezi kad dođu pa se razmile po Petrovaradinu dok pre pandemije i po celom svetu su fascinirani tim starim stvarima. Mislim da nam tu treba malo edukacije, malo skretanja pažnje sa novog na staro, jer u socijalizmu je bilo tog ignorisanja starog, u smislu, eto, Weinlerov dvorac, jeli, Boris zna, sad sam ja bio pre 3 meseca od 4, on je zarastao, pa tu treba biti Indiana Jones da bi se došlo do njega, treba ti mačeta bukvalno, jer te neke trske i trave što su izrasle tamo, one su sve po 1,5 m, bukvalno samo glava viri kad hodate između, ne možete ni proći, izgleda kao, pa dobro, kao Weinlerov dvorac, nikom ništa, i pre će neko sagraditi neki novi, ultra modern objekat u Sonti ili Apatinu nego što će otkupiti Weinlerov dvorac pa napraviti na tom istorijskom mestu neki restoran i hotel i neko mesto za team building ili romantično venčanja pored Dunava i tako. Mislim da nam je prilika da u tom državno, privatnom partnerstvu edukujemo ljude da čak i ti ljudi koji imaju novca ulože u te ruinirane objekte koje imamo i da oni pomognu isto da se, kao što se desilo sa dvorcem Ečka, pa Fantast, do nedavno je bio u super stanju i imao je i hotel i restoran i sve živo, da nekako ubedimo ljude da je značajnije obnoviti to staro i da će ljudi biti mnogo više zadovoljni ako imaju prilike da odu u taj neki stari objekat, stari dvorac koji je postao hotel, nego u neki, kako bih rekao, nabuđeni, evo da se tako izrazim, novi objekat. Što mislite, Slavice, odakle da počnemo sa tim? Evo, završna reč. Odakle da počnemo s tim ubeđivanjem ljudi da kupe ono, Znate šta, sa time se počinje u vrtiću i to je stvarno, samo ta generacija može biti dobitna, sve posle je malo na silu, kako da kažem, proizvodimo nešto, čovjekova težnja ka modernom je sasvim urođena kao i ova druga i senzibilitet ka starom, ima nekog pomodarstva u tome da ličimo na druge, da smo u mermeru, u zlatu i tako dalje, to je zaista, kako da kažem, jedan trend savremenog doba koji je površan kao i opšte tendencije u komunikaciji svemu.
od zaista, mi ćemo dobiti, to su one pobede na duge staze, ako u samom vrtiću dete dobije informaciju da je njegovo nasleđe i nasleđe njegovog kraja veoma važno i vredno, to Slovenci rade, decu uče i šta se jede i kako su tradicionalne čorbe i kako se pevaju tradicionalne pesme i kakve su tradicionalne kuće i tako dalje. I to kad krene od vrtića, onda se to nastavlja kroz osnovnu školu, imamo mi već neke predmete, imamo neke učitelje koji zapate tu decu u toj ideji, ali to što se u tim glavicama rodi kao normalno, kao ponos, kao sastavni deo identiteta, to više ne može. Mi kad dođemo do godina, recimo pubertetlija i tako dalje, oni su jedno vreme izgubljeni, zato da bi odrasli moraju da sve to da odbace i onda nam se vraćaju. Ali ako su oni dobili tu iskricu ljubavi prema nasleđu, oni će lako nju razgoreti. Mislim da, a ovo ostalo sigurno je rešenje u najširoj smislu edukacije. Znači edukacije lagane, edukacije kroz Instagram, edukacije kroz foto, ne znam, konkurse, kroz ovakve platforme i tako dalje. Mislim da je jako malo suštinski urađeno u tom pravcu. To je vrlo površno, jer sad vi da nekog zaustavite bilo gde u Beogradu, bilo gde i tako dalje, sinoć je bila emisija o tvrđavama na Dunavu na RTS-u, pa je skupljeno jednu emisiju ti 7 tvrđava. Znači, bukvalno to bi svakoj kući trebalo da se ima negde u nekom nativnom downloadu, jednostavno da s vremena na vreme to edukativno, iz kog su perioda, kako su, gde se nalaze, zašto, ko, u sat vremena vi imate 7 tvrđava na Dunavu, fantastično, naprosto to treba u školama, kako da vam kažem. Kod nas uopšte nije bitno da li ćeš ti imati sistemsko znanje, odnosno dubinsko znanje. Znam 15 godina i znam ih za ceo život. Znači, znam i to mi se neće nikako poremetiti. Kod nas je važno da dobiješ ocenu, da to prepišeš, ovo ono naštrebaš i uopšte više nije bitno da to nosiš kao svoju. Nekako sistem naš ne počiva na tome da su vrednosti i, kako da kažem, kvalitet u samoj biti. Negde ja sam uvek i utopista i nikada neću prestati da verujem da je sve moguće, ali sam gotovo ubeđena da, znači, na tom lokalu, znači, kod vas u muzeju, kod vas u vašim medijima i tako dalje, uvek ta prisutnost na temu nasleđa, njegovih vrednosti i da prosto ne bude kampanje, nego da jednostavno se dešavaju da uđu, kao što je uveden je crkveni, znate, dnevno neki šta se danas dešava i tako dalje, da prosto mediji imaju stalno tu jednu borbu za nasleđe i to mislim, mi ovo što smo videli tamo u Parizu, to je jedna snažna poruka, bavite se nasleđem, bavite se neprestano nasleđem, a da bi se bavili moramo sve uključiti. Znači, to nije posao samo za stručnjake, mi smo samo deo tog tima koji je odgovoran, naravno, ali bez te dece, bez tih bakica koje su čuvali to nešto, bez svih ovih čuvara u najširem smislu, baština nema nikakvu budućnost zato što jednostavno ne može se spustiti na institucije, ne može se svesti na to jeste veliki posao, ali evo i ovo što mi večeras pričamo jeste neki oblik i edukacije i nekih naših iskustava, pa nekako mi nećemo odustati, ali šire uključenje je neminovno i mislim da u tom smislu treba ići neki projekti i u Ministarstvu kulture i u pokrajini i u lokalu da se jednostavno taj koncept širi. To je važnije nego obnavljati često i fasade i sve fasade vrlo brzo i propadnu, a ljudi to nose kao deo svog bića i ja bih uvek pre dala novac za neku osmišljenu edukaciju i za to da svako zna u Apatinu, bilo gde da postoji taj muzej koji tako srčano i sa znanjem Boris vodi. Znači to naprosto ne sme biti nešto što je privilegija nekoga da zna, nego prosto jedna stvarnost
koja je neminovna, inače malo smo ga na pogrešnom, kako da kažem... Ugasili smo. Ja sam samo htio da kažem za kraj, Oprostite, molim vas, vas prekidam, pošto da ne kažete završnu reč pre nego što damo priliku i publici. Gospođa Snežana je podigla ruku, pa izvolite, gospođa Snežana, možete uključiti mikrofon. A to je podigli ruke, aha, da. Dobro večer, ja se izvinjavam, malo sam se kasnije uključila, ali ovo što sam čula, izuzetno sam zadovoljna da se predstavim. Bavim se edukacijom nekoliko decenija, bavim se turizmom, a bez baštine nema turizma. I ono što me je potaklo na diskusiju je upravo ono što ste vi rekli, Slavica, to je edukacija koja treba da počne od malih nogu. Nažalost, mi danas, ja se potpuno slažem sa vama, ali ono što moramo danas uraditi pod hitno, to je da edukujemo one koji se bave turizmom i koji kako da kažem, uključuju baštinu u svoje programe, a ne znaju ništa o baštini. Uključuju, znači, naše antropogene resurse, a da malo znaju o tome i često više štete nego što koriste. Tako da mislim da bi trebala jedna široka akcija edukacije na svim nivoima. Recimo, mene vrlo često pozivaju moji bivši studenti, a sada profesori u srednjim stručnim turističkim i ugostiteljskim školama. Profesorka, da li biste vi neko predavanje našim đacima, to je pogotovo sada u vreme COVID-a, kaže, oni su jednostavno izgubili interesovanje šta studiramo kad nema turizma, kad nema ugostiteljstva, kad nema putovanja ili tako dalje. I onda ja odem u te sredine da pokažem i tim đacima i tim profesorima koliko oni malo znaju o svojoj sredini, koliko malo znaju o baštini, o istoriji svoje sredine, recimo Apatin, Bačka Palanka, Sremski Karlovci, mislim sad govorim kao Vojvodina, Beograd, Beograđani najmanje znaju o Beogradu, a da ne kažemo o čitavoj Srbiji. Tako da mislim da je jako važno to što ste rekli, a to je edukacija, spoznaja na svim nivoima da je baština izuzetno važna, a kada je turizam u pitanju, potrebe zbog kojih turisti putuju, dve glavne i osnovne potrebe su rekreacija i kultura. To što odlaze u Dubai i tako dalje, to je, kako da kažem, jedno pomodarstvo i mi koji se ozbiljno bavimo turizmom baš i ne računamo na takve turiste koji su, to je bilo još i u Francuskoj u 18. veku u doba Belle Époque, kada su putovali bogati novcem, ali zato siromašni duhom. Mi treba, znači, da učestvujemo u toj edukaciji, u prezentaciji, promociji naše kulturne baštine. Ovaj COVID je zaista doneo puno zla, ali kada je Srbija u pitanju i turizam Srbije, mogu vam reći da je on vratio Srbije u svoju zemlju. Naši građani nisu znali koliko je lepa Srbija. I sad se oni čude, jao, mi imamo ovo, mi imamo ono. Ajte, treba iskoristiti ovaj trenutak i treba zaista da vaše napore, vidim da ulažete zaista velike napore i hvala vam na tome, zato što sve potiče od pojedinca. Sve polazi od pojedinca koji ulaže celog sebe i onda oko sebe stvara tako jednu grupu. Eto, ja sam samo htela da vam se zahvalim i vola bi da se ova tema proširi i da se napravi neko predavanje onako malo javno kada nam ove cifre dozvole i ako vam treba bilo kakva pomoć,
vrlo rado ću vam se priključiti. Lako ćete zapamtiti moje ime i prezime, Snežana Štetić, Štetić kao šteta, znači teško, a mail je snežana.štetić@gmail.com, tako da ako zatreba bilo kakva pomoć, ja se turizmom bavim preko 40 godina, edukacijom u turizmu, edukacijom turističkih vodiča, zato mi je sve to jako, jako poznato. Osim toga što sam univerzitetski profesor, nosilac sam licence za turističkog vodiča broj 1. Ne zato što sam najstariji vodič, ne daleko od toga, imam mnogo starijih od mene, ali zato što se skoro 40 godina bavim edukacijom turističkih vodiča. I znam koliko im nedostaje znanja upravo o našoj baštini. Bez obzira na sve napore koji se pružaju, nedostaju im znanja. I zato bi volila da vi nastavite vaš rad ovako lepo i da, kako da kažem, da se mnogo više čuje od vas. Hvala vam najlepše. Hvala vam puno. Da, nedostaje znanja, nedostaje reklame. Evo sad kad nisu imali gde, naši turisti su počeli ići po Srbiji, ja sam to uradio. I to je sasvim normalno. Da su znali ranije da to postoji, ranije bi ljudi išli. Kada bi se tu uključili i neki drugi čimbenici, što kažu, faktori, to bi bilo lepših nekih mogućnosti. Naprimjer, nemačke železnice imaju taj Wochenende tiket gde vi kupite vas 5 za 28 € ili tako nešto, kupite kartu za celu Nemačku i onda idete svaki vikend negde drugde. Kada bi se makar autobuski prevoznici i železnica spojili pa da daju da 5 ljudi ide za 3000 dinara, na primjer, po celoj Srbiji, onda bi jedan put išli u Đavolju Varoš, drugi put bi išli po Vojvodini i tako dalje. Mora se napraviti infrastruktura da se ljudima da mogućnost da oni vide tu baštinu. Ovako morate sami, što se kaže, da zapucate za Kuršumliju i Leskovac da biste videli Đavolju Varoš ili Gamzigrad. Morate vrlo smisleno da idete na određena mesta. Tu treba jedan sveobuhvatniji, po meni, pristup. Znači, sa autoprevoznicima, sa Ministarstvom kulture, sa Ministarstvom transporta, znači saobraćaja i tako dalje, da bi ljudi mogli da dođu i da se konstantno hrane tim informacijama. Evo, Bač, tvrđava Bač, ide verovatno listu UNESCO-a pre ili kasnije. To je fascinantna stvar. Fascinantno mi je što smo izgubili taj nacionalizam koji smo imali od 90-ih. Da smo uglavnom obnavljali manastire koje niko nikad nije ni spominjao. Kad sam ja bio klinac, u školi nismo ni govorili da ti manastiri postoje, jedva koji smo znali. Bile su bitne neke druge stvari, onda su postali bitni uglavnom ti manastiri, a sada vidim da se obnavljaju tvrđave, na Dunavu, tvrđava Užice i tako dalje. Kaže da postoji i projekat za Sokograd, mislim na Sokograd kod... Jeste. Postoji Žikice, potpuno se slažem sa vama. Evo jednog projekta, ovo što ste rekli, pa u doba moje mladosti, dobro i sad sam u najboljim godinama, ali nekada je to postojalo, karte K15, pa šta ja znam, sada se kod nas, nažalost, železnica je bila potpuno skrajnuta i tome slično, ali evo može se uraditi neki projekat, pošto vidim da radite projekte, da aplicirate za projekte, neki takav projekat iz koga bi upravo vaš predlog što ste sad rekli proistekao, jer to je odličan predlog, omogućiti ljudima da uz grupne karte sa popustom mogu da odlaze negde. Sad faktički da bilo gde odete, ako nemate kola, vi morate da idete, vi ste obavezni da gledate vozni red, ali odmah da vam kažem, možda se to sad promenilo, ali ja se sećam pre nekoliko godina, posljednji autobus iz Vrnjačke Banje, valjda išao je u 7:30, iz Užica u 8 za Beograd. Možete se ubiti posle toga, dobro, Užice možete voz, eventualno ako ga ima, ali
hoću reći, odličan vam je predlog i mislim da biste mogli na tom predlogu da uradite dobar projekat i da dobijete sredstva da se to uradi. Odlično, zaista. Hvala. Ja bih to... Mora da upozori da imate samo još 3 minute do kraja, molim vas, oprostite. Da, video sam, htio sam da kažem. Taj nacionalizam koji je nestao vidim po tome da mi glorifikujemo Bačku tvrđavu koju su napravili mađarski kraljevi, takođe ove tvrđave na Dunavu, Ram, Fetislam i tako dalje, koje su turske tvrđave, Užice koja je obnovljeno sad. Ono što meni potpuno nejasno kod ovih starijih generacija Srba, da kažem, u Srbiji, Srbijanaca, je to da je kako je koja tvrđava prelazila u ruke srpskih ustanika ili srpske države, uvek su u ugovoru sa Turcima bili članovi gde kaže morate minirati tu tvrđavu koju napuštate. Da se minira Šabačka tvrđava, da se minira Sokograd i tako dalje. Sad nisu ostale jako malo Šabačka tvrđava, a bila je velika. Isto Sokograd, Užice, bila isto, evo sad se popravila. Znači, čini mi se da nije na dobar način još pre 200 godina preuzeto ta baština i da je tumačena uvek kao baština osvajača, a sad tek počinjemo da je tumačimo kao našu baštinu na našoj teritoriji i mislim da je to dobar put kojim smo krenuli u poslednje vreme. Ovo što je rekao Boris, uništavanje crkava jer su tuđe, uništavanje tvrđava jer su tuđe i tako dalje, a mi nemamo baš puno što je preostalo iz srednjeg veka što je baš naše, je učinilo da smo izgubili mnogo toga. Mislim da smo na dobrom putu, ako smo se osvestili i hvala vam na gostovanju, hvala vam na praćenju ove konferencije, da ćemo imati još prilika i uživo uskoro. Ova tema je neiscrpna i mislim da imamo jako puno zanimljivih stvari još da kažemo i sa drugim gostima. Hvala. Doviđenja. Doviđenja.